কবিতার সুর ছন্দ পিয়াসি গীতিকার মোনা, কবিতার সুর ছন্দ পিয়াসি গীতিকার মোনা। ন বুঝু কিয়ে বা মনর ব্যথা, ন বুঝু কিয়ে বা মনর ব্যথা, নহেউ বা কিসা গীতিকার মোনা। কবিতার সুর ছন্দ পিয়াসি গীতিকার মোনা। বিফলতার মরম বেদনা জড়ই পরাণ মোর। বিফলতার মরম বেদনা জড়ই পরাণ মোর। বুঝিলিনি মুহি বরিবি জীবন, বুঝিলিনি মুহি বরিবি জীবন, করি তাকু সহচর। এতিকি কামনা মো গীত রূপদে হই রহু মন ছুয়া। এতিকি কামনা মো গীত রূপদে হই রহু মন ছুয়া। গীতিকার মোনা, গীতিকার মোনা। যশ পাই মুহি ধাই যাই নাহি, করমে যা লেখা ଅଛି। যশ পাই মুহি ধাই যাই নাহি, করমে যা লেখা ଅଛି। আশার সৌধ যেতে মু তোলিছি, নিমিষকে ভাঙ্গিଅছি। এতিকি কামনা সুর সাথে হজে, কায়া সাথে হই ছায়া। এতিকি কামনা সুর সাথে হজে, কায়া সাথে হই ছায়া। ন বুঝু কিয়ে বা মনর ব্যথা, ন বুঝু কিয়ে বা মনর ব্যথা, নহেউ বা কিসা গীতিকার মোনা। গীতিকার মোনা, গীতিকার মোনা। जय जगन्नाथ समस्त को नूतन वर्षर अभिनंदन। आज गोटे बढ़िया गीतिकार कला संस्कृति जोटा कि हृदय भितर थाए जड़े गीतिकार कहानी जड़े कलाकार कहानी गोटे बढ़िया गीत होती मोर गुरु कैलाश साहू महोदय
ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ନୂତନ ବର୍ଷର ଭେଟି ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶୁଭୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କୈଳାସ ସାହୁ ମହୋଦୟ କିଛି କହିବେ এই গীত বাবদରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ବେଦନା ମୋର ଜଣେ ମା ତୁଲ୍ୟ ମାଉସୀ ଡଲି ମାଉସୀ ସ୍ନେହା ମହାନ୍ତି ଇବେଶରୁ ସେ ଗୀତଟିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଲେଖିଛନ୍ତି। କଲମ ମୁନରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଦନା ଲେଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତାକୁ ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୁବୁଧ ଆଉ ଅମିତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତଟା ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଗାଉଥିଲି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କରି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗାଇପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇ ଗୀତଟି ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ଦେବେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଶେଷ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତର ଲେଖିକା ସ୍ନେହା ମହାନ୍ତି ଏଇ ଆମର ଏଇ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୀତଟାକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଅନ୍ତରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛି ତ ପୁରା ଗୀତଟା ଶୁଣି ପାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୀତିକାରର ଗୋଟେ ମନର ଭାବନାଟା ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲେଖା ଆଉ କମ୍ପୋଜିସନ ବି ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚୁଜି ଲେଖାରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦାଙ୍କର ମୋର ଏଇ ଗୀତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏ ଲେଖା। ଯାହା ହଉ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କି ମୋର ଗୁରୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୋଟେ ଗୀତିକାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। କଳାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।